die man had daar nie nooit gedacht. Tent, die staan ook reg. It's like they just caught fire after that game between Grey College and Noord Jevolsput. Travis Pfeiffer, man in picture from Grey High School in PE, made the move to Stellenbosch just over a year ago. Highly talented is the young number 10, and he gets us going. En die wedstrijd wat hierheen vooraf gegaan het. Enige tekens inhou, gaan hierdie uitstaande kragmeting wees. Hou dop, JJ Fourie in die nommer 4 trui. Verlede naweek 'n bul van 'n wedstryd gespeel vir die Garsie Bere. Keen, Pasensi. Ewe Thuis in die nommer 15 trui, Junaid Pasensi. Dadelik 'n man oor in die buitekant. Die rolskoppie deur Junaid Stewart. Beide hy en Juvra George met baie vaart. Dis Stewart wat daar van agteraf gespeel word. Maar die 3 word toegeken. Junaid Stewart. Indien hy nie eerste daar oorgeval het nie, kon dit heel moontlik 'n straf 3 gewees het. Maar die Noorde besig om op te staan. Solid effort that by Junaid Stewart. He really well to finish that in the end. Gert Kemp tried all he can to stop him from doing that off the left foot. Kept it in play. Rugby ball is a funny thing. Stoffels can't look after it, and yeah. Junaid Stewart gets the hand on it, and a perfect start for Gasfontein. Yes. You mentioned it, Spooty. The team from the north are starting to stand up, yeah. Ja, daar was baie gepraat vandag, baie geskryf in die media. Die Garsie Bere binne 2 minute voor op die Markotter. Joshua Gous, sy vir 5 skop, die trek hy links verby. Die graad 11 buite center van die Garsie Bere. Droom begin, Andries. Dream start, as you look at this again, comes highly regarded as Junaid Stewart. He's got plenty of gas, and the rugby ball just evading Gert Kemp, and brilliant finisher. En het is aan Garsfontein ingeneem van die afskop. Afgestorm aan die hande van die eenste Junaid Stewart. Hy is 'n kykie wat jy nie sonder handskoene aanpak nie, Junaid Stewart. Weer afgestorm. En is punte vir Paul Roos Gymnasium. Junaid Pasensi aan die slaap. En is die buksie van 'n skramskakel, Jan Nel. Laerskool Stellenbosch produk wat gelyk maak. And just easier for Paul Roos on the home field. Another charge down. Caught off guard yet. Pasensi charge down off the head of Junaid Stewart. It's unfortunate for Paul Roos, but a great finish nonetheless. Ja, in sokker praat hulle van 'n eie doel. Junaid Stewart. Kopskoot agtertoe. Well, he's almost stolen one a couple of minutes ago and has given it right back to Paul Roos. This man, accurate off the tee. Becomes highly regarded as Travis Pfeiffer. First kick of the match for this conversion. Kicks it well, kicks it long, kicks it straight. Does Travis Pfeiffer, and he adds the extra 2, and Paul Roos take a slender lead. 12 points scored in only 3 minutes. If this is a sign for things to come. Ja, maar is Junaid Pasensi 2 keer afgestorm binne 'n minuut. Stewart midde in al die aksie wat tot dusver plaasgevind het in hierdie kragmeting. Het Kruiwenweek gespeel vir die Bulle in 2024, Junaid Stewart. Plenty of pace on him does Junaid Stewart have. Leon Barnard with ball in hand. Did duty at the tight head prop as well last year for the under 16 team. Gets across the park here in the absence of Altus Rabi. He's got the number 2 jumper. Paul Roos Gymnasium gebuk onder 'n aantal beserings op hierdie stadium.
Samen met Arabi, Matthew Seymour, heel agter ook beseer. So ook Trispie Schoeman, een van die slotte. Dat is 'n slordige begin hier deur beide spanne. Dat is 'n strafskop aan die Bere. Yeah, unfortunate one for Paul Ruiz. I'm sure Jan now and aware that one of his players touched that, putting him offside. Now, Pasensi, the kick that can't get charged down. Ja, hy is veilig. Hierdie gaan 'n interessante tweestryd wees by die lyn staan. Marnus van Leeuwen en Ruben Winter teen JJ Fourie en Wiaan Besuidenhout aan die kant van Garsfontein. Strafskop voordeel. Nee, het was 'n vryskop voordeel. Die wiskunde, tussen die voorspelers nie heeltemal in die kol nie. Proppies van 'n Berg. Hou hom dop in hierdie kragmeting. Ja, en dan Luke Kent. Nie aan kant nie. Weer van 'n Berg. Nie net sy skramwerk nie, maar ook sy werkverrigting wat beïndruk. Pragtig kry sy hande deur haar duikslag. As hy binne center, Knighton. Dat is nie genoegsame voordeel nie. 'n strafskop aan Garsfontein. It's action-packed the first 5 minutes in this game. Split a lot of errors from both teams, unforced at that, and still we're seeing some exciting rugby here. Luke Kent being caught offside there. If you look at this again, trying to get the hands free away for all money was Joshua Gous. Dis eens de Joshua Gous wat nou kan pale toe aan lê. Evenly killed here in this game. Both these teams come highly regarded. Paul Ruiz, after a successful season last year, unbeaten for the first time since 1991. Team of Justin Swart, who managed to accomplish that feat. Ja, en hy draai om draf terug. Soos 'n skopper wat oorgeskop het. Borsie vorentoe. 8 punte teenoor 7. Joshua Gous, graad 11 leerder. It's amazing how you can go into 4th gear if you've kicked it over, Spitty. Blitsig. Ja, dinge eenvoudig, goeie tegniek. En die Bere voor. Pfeiffer se inskop even diep op hierdie stadium. Aan die steelkant, Pasensi. Hy word met bal in hand betrap. Derek Kuhn, wat die druk verlig van sy span. Geleentheid nou vir Paul Roos op die teenaanval. Pfeiffer, so 'n steekskoppie. Stewart wat moet omdraai. Aan die hande van Stoffels. Hy verloor vorentoe. Bal wat aan niemandsland wip. Pfeiffer. Hy word uit die aarde geloop. Maar sy skop wat spasie vind. Moeilik opgestaan, Travis Pfeiffer. Someone they'll have to keep a close eye on is Travis Pfeiffer as we look at Corne Ace, director of rugby here at Paul Ruiz, and in the background David Marais, old great boy in the coaching books. Garsfontein vir die lyn staan in Palm. Nie heeltemal waar hulle beplan het nie. Keen. Kort aan G. Kontak gemaak deur Wiaan Besuidenhout. Pasensi. Gous. Stewart. Zion Keenan Stoffels. Junaid Stewart ontduik die kleine Keenan Stoffels.
oor grote meerderheid van die balbesit op hierdie stadium by Garsfontein. En is die loskop voor hy Zach Hickman wat gestraf word. Not much to pick from between these two teams at this stage, just feeling each other out. Junaid potentially another opportunity here to put them in an attacking position. Set piece in these encounters become so important. Justin Blom, one of the standout players in this Garsfontein team with ball in hand. Het Akademie week gespeeld verlede jaar vir die Bulle, Justin Blom. Goeie lynstaanspel in die rolmaal beweging wat dadelik vrug daar werp. Derek Keen, ou sy lyf pere jokkie daar. Maak seker, die manne weet wat van hulle verwag word. Pasensie, kry hy hoendervlekkie aan, gee weg, reuse duikslag. Nou Yuvraj George. Maar is die skeieregter wat sê, Paul Roos Gymnasium nie aan kant nie. A massive hit there by Tiaan Basson. Grade 11 pupil from Paul Roos. Read it perfectly. First is Matt Klein, brother of Springbok and World Cup winner John Klein, in the number 13 jumper, and then this big tackle from Tiaan Basson. More accustomed to playing in the midfield is Tiaan. Hy is 'n spelbreker gewoonlik op center, Tiaan Basson. Maar Matthew Klein verlede jaar reeds vir die Westelike Provinsie se Akademie span diens gedoen. Pasensie daar in beeld. Ons kyk nou deur die oë van Corney Eis. Hy lyk effe bekommerd op hierdie stadium. As a couple of years ago, where Garsfontein were on the brink of beating Paul Roos, was it not for the boogeyman magic? Lorenzo Julius. Is Keen wat wil uithaal, maar sy voorspelers wat besluit. Ons wil nog HP. As die loskop voor hy Henry Prinsloo wat hard werk. Sy broer Cassie, 2 jaar gelede vir Garsie se eerste span gespeel. Ongedwonge fout. Stefan van der Vyver. Dis Paul Roos Gymnasium wat ontsnap. And a tidy kick by Jan Nel, just relieving some pressure there for his side, putting them on the front foot. Forwards have been made to work hard in the first 12 odd minutes. And some reprieve yet. Keen. Rolskoppie van Derek Keen, hy sit self agterna. Skop dan in die hande van Keen en Stoffels. Is aangeslaan. Dubbele aanslaan, sê die skeieregter, eers deur Garsies en toe deur Paul Roos. Tell you what, Keenan Stoffels in space is a sight to behold. Diminutive young man playing in the number 15 jumper. Give him some space and he'll light up the stadium. First scrum of the game, and something that Luan van der Berg would have been waiting for. Highly regarded as one of the best in his age group in this department. Proppies, soos hy bekend staan. Zach Hickman, sy direkte opponent vanaand. Die eerste skram wat so al van Duie start. Smith. Baie tyd nou vir Travis Vyver. Maar hy jaag vir hom direk by die kantlyn uit. Daar die bal is teruggeneem in die kwartgebied. Ons byna kyk weer van die wedstryd wat ons voor hierheen gesien het. Paul Roos Gymnasium se foute wat hulle self onder druk plaas op hierdie stadium. Surely is a pretty unforced error that by Travis Vyver. You won't see many of those out of his hands. He's very, very reliable kicker, both with ball in hand and off the tee, and a penalty here for
for Garsfontein, and you can only expect that it was from that first scrum. Andries, jy is natuurlijk een man baie lief vir jou geskiedenis. Dit is in 1864 wat Dominee Jaan Neethling 'n brief geskryf het aan die superintendent van die Kaapse onderwys om te sê Paul Roos Gimnasium gaan gestig word. Uiteindelik in 1866 die lig gesien. Maar Joshua Gous 'n kans hier vir Garsfontein om die voortou te laat rek. Huidiglik 1 punt. 1 plus 3 is 4. En is Garsfontein voor met 11 punte teenoor 7 hier op Marcotter. Nothing wrong with your maths, but glad to say that. And yes, I do like a bit of history, but memory serves me correct, Paul Roos originally called Stellenbosch Gymnasium. 100% reg. And later got renamed after first Springbok captain, Paul Roos, who was also a rector of Paul Roos for 30 years. Baie goeie spel van die afskoppe tot dusver deur Garsfontein. Dit word maklik gemaak deur Pfeiffer wat so diep afskop. Pasensie. Goeie fop aan gee. Deur Zian Erasmus. Kuhn. Weer aan Bezuidenhout. So byna word hy onderskep. En dan tog Garsfontein. Wat hom in die hande kry van Junaid Stewart. Almal behalwe die 2 assistent skeieregter bo op hom. Genoeg tyd vir Pasensie. Hy hou hom laag met die linkervoet. Keenan Stoffels. Hy is gevaarlik. Hy word goed opgehou. Derek Kuhn. Fantasties deur die buksie. Verlede jaar reeds diens gedoen vir die Beere, Derek Kuhn. En as manne oor, nou aan die buitekant. Dan word hy onderskep. Paul Roos met 'n kans binne die kwartgebied van Garsfontein. Voorspelers wat omvou, dan verander van rigting. Het neem 3 Garsie Beere om die Paul Roos speler te stuit. Ja, is aangeslaan van 'n Garsfontein hand. Second blow of the whistle here by the referee, and a yellow card handed out and to the captain Gert Kemp, and you can't. Ja, nie heeltemal seker, Andries, waar hierdie geel kaart vandaan kom nie. Ja, hoe dit ook al sê, Gert Kemp wat 'n blaaskans gaan geniet. Jong Paul Roos Gimnasium ondersteuners. Vanaand is daar baie van hier langs die Marcotter. Dit is 15-14 met die Beere wat voorloop met 11 punte teenoor 7. Advantage of hosting the NMI Noord Toyota Noordside tournament sprint is you've got your whole school here supporting you. Omgekeerde besit van die lyn staan. Goeie loopie deur Tian Basson. Jan Nel. Pfeiffer. Matthew Klein wat regheid maak aan die agterhoede. Goeie bal besit, Pfeiffer. Hy speel mooi vlak op die voordeellyn. Aangee wat weggekry word na Winter. Leon Barnard wat aan slaag raak van Yuvraj George vir so 'n oomblik. Paul Roos wat so wil ritme vind die Smitty Smith in die midveld. Loskop voor Eikman. Stadige bal besit.
Pfeiffer, die planne wat opraak, die Gary Owen. En hy wip reg vir Pasensie wat vorentoe skop. Hierdie Polroos span wat op hierdie stadium hard gelak word deur die Garsiebere en hulle kry nie regtig ritme nie. Just about to say that, but you have to give credit to this Garsfontein defense, getting off the line, making really good and solid tackles and slowing down the ball at ruck time. And we've seen in the past in this tournament that teams that are generating quick ruck ball are managing to get some reward off that, and Garsfontein doing really well slowing that ball down and running out of plans like you rightly mentioned. And Travis Pfeiffer, have to give credit there, the kick didn't, execution not that great, but if you're not going anywhere with the attack, kick it into space, start over. Ian Smith. Smithy Smith, soos hy onder sy spanmaats bekend staan, produk van Kiro Langebaan. En so 'n boog gaan gee, nie die regte idee van Jan Nel nie. Ja, skole rugby. Baie professioneel deesdae. Daar's hoeveel radio sal daar nou om die veld wees, Andries? You've got me knocked out there, but I'm not too sure, but you can just imagine that there should be about 5 or 6 per team between the coaching staff. Some might have even more. Ja, hulle met iemand agter elke paal. Sal iemand aan die oorkant van die veld ook wees. Die biokineticus of die fisioterapeut wat langs die kantlyn mag wees. Hy sal met die spelers kommunikeer. Well, more than there was in our day. Pasensie met die steekskoppie, Yuvraj George wat agterna sit. Die aangee van Polroos plaas hulle self onder druk. Stoffels. Hy ontduik daar 3-4 verdedigers, dan skop hy veld af. Erasmus. Sterk loopie van die heel agter. Die seisoen begin met 'n oorwinning van 24-18 teen Jeppe. Ook Noordheuwel die loef afgesteek met 34-28. Omgekeerde besit, Klein met die rolskoppie. Hy skop weer vorentoe. Klein wat die bal toeval. Beaumont primêr op hulle voete. Matthew Klein. Exceptional stuff there by Matthew Klein. Never stopped trying. Realized he was going to be beaten for pace there. Put the ball on the foot. Put Yuvraj George under some pressure. Got the bounce and finished it off nicely. Mentioned his brother plays in the second row for the Springboks. Also represented Ireland. Look at this again. Pick up off his shoelaces. Puts it on the boot. Yuvraj George tries to knock that out. Gets a miss. And there you go. Great finish by Matthew Klein. Ja, Yuvraj George. Manne wat golf speel, ken die terme freshie. Pfeiffer, geleentheid. Polroos Gimnasium se voorsprong te rek met nog 2. Half onder deur hom geskop. Maar as dit jou hand is dit jou hand. Yes, but I don't know. That looked like he struck it out quite nicely. Travis Pfeiffer kicks it high. It kicks it straight as well. It's one of those, the coach would tell you, fall on this ball, make it dead, and then make a plan from there. It can bounce anywhere. Just misses it slightly, does Yuvraj George and John Clough. Matthew Klein as well. Here he is again. Baie gevaarlik met bal in hand, Keenan Stoffels. Hy is iets om te aanskou op die Sewesveld. Speler van die wedstrijd vertoning, deur Lamlam Gedesi in die wedstrijd voor hierdie. En Stoffels, baie dieselfde. Nou is het Polroos Gimnasium se baldraers wat met gemak oor die voordeellyn kom. Nel. Erasmus het vorentoe verloor. En is die gety besig om te draai hier op die Markotter. Slight momentum shift here in favour of Polroos, and Jordan Steenkamp putting Erasmus under a bit of pressure there, making him know that he's on his way. It's one of those difficult ones, but you want to out your ball, but you also want to know when the hit's going to come in. Polroos manne.
So ekstra motivering in hierdie kragmeting. Suid-Afrika se voorste skolespan in 2024 Paul Roos Gimnasium. En die verdedigende SDC Noordval kampioene. Die Garsfontein Beere. NMI Toyota Noord-Suid. Rugby toernooi van 2025. Nie net die NMI Toyota speler van die wedstryd ter sprake vanaand nie, maar ook die speler van die dag met trots geborg deur Stadio. Hulle verskaf 'n studiebeurs aan die speler van die dag vir 'n ter waarde van R25.000 vir sy eerstejaarse studies. Proppie van der Berg en sy spanmaats met 'n vaskop en 'n strafskop daarby. As 'n rede hoekom Loan van der Berg so hoog aangeskryf word. 4'5" hoog, maar so breed soos wat hy lank is. Top scrum that by Garsfontein, Jacques van Rooyen. The scrum doctor at the Beere. And his work being put into display right there. And they're going to put Paul Roos under pressure. They are man down in the pack at the moment, and they want to take advantage of that. CNC putting them into a favourable position here. So, die 3 van Matthew Klein nog belangriker gemaak het, terwyl hulle 14 spelers op die veld is. Goeie afwisseling van hulle lynstaanspel deur die Beere. En weer was dit Derek Keen wat die bal vroeër wou gehad het. Op die voorvoet nou die Beere. 3 punte hulle agterstaan. Keen as manne oor aan die buitekant. Joshua Gous wat regmaak. Nou Zian Erasmus. Met so 'n dartelloopie. Soek ondersteuning, kry dit in die vorm van sy voorspelers. Ja, die optel en dryf taktiek vir Garsies. Werk op hierdie stadium. Dit is net buite die kwartgebied, Loan van der Berg. Hierdie pak voorspelers van hulle oorgehaal vir 'n 5-ster vertoning vanaand hier op die Marcotte. Setting up nicely for a drop goal opportunity here. Steeds die Beere op die voorvoet. Justin Blom. Daar word vir hom gewag deur die Paul Roos verdedigers. Ja, is dit 1 te veel. Nee. Steeds behou hulle besit. Dis nie mooi nie, maar is baie effektief. En dan staan hulle 'n strafskop af. Hulle seel die bal. Maar hierdie pak voorspelers, baie indrukwekkend Andri Strauss. Certainly is, Spitty, but also you're putting your forwards under a tremendous amount of strain. You just keep on going to them. You've got 8 people there, putting their bodies on the line, time after time. And, you know, just sapping the energy for not a lot of reward. Sometimes as a backline player, and I dread saying this, you have to take a bit of responsibility. Take a workload off the pack of forwards, give them a rest and allow them to play their game as well. Gert Kemp rearing to go back on the field. Slordig by die lyn staan, maar is tog Paul Roos wat in die hande kry. Goeie spel, Jordan Steenkamp wat die sake beredder vir Paul Roos Gimnasium. Pfeiffer met die regtervoet jaag hy vir hom veld af. Junaid Stewart baie goed in posisie. Erasmus wat besluit hy gaan met hom hardloop en hy flater deur die heel agter. Meer as genoeg tyd gehad om maar die bal by die kantlyn uit te jaag, Zian Erasmus. Gert Kemp, die kaptein van Paul Roos Gimnasium, wat terugkeer na die veld na sy tyd in die stoute stoel.
mentioned that there's enough time for them to kick it out, but even schoolboys, more often than not, take the risky opportunity or the risky chance out there, and they make that decision, they back themselves, which is great to see. Ball is getting slightly slippery there as well, bit of dew on the pitch. We're just waiting for this game to kick off, not finding rhythm at the moment, but as things always are, it will get some momentum at some stage. Supersport Schools kanaal 2 en 6 wat die reaksie regstreeks bring. Hier vanaf die Mark Kotter Stadion by Paulroos Gymnasium. Die eerste rivier, het vloei net hier agter die Mark Kotter Stadion. En Andri Strauss sal môreoggend net na 5 aan die draf wees. On your way back home, Swit. Draf gaan ons draf, Dries. Dis 'n beter skram. Strafskop voordeel vir Paulroos Gymnasium. Tiaan Basson. Sy krag wat gebruik word aan die middelveld. Kent. Momentum nou vir die Maroon Machine. Maar nou hoor aan die buitekant Stoffels, een van hulle. Baie goed om die bal binne die speelveld. Groot minute hierdie, 4 minute tot rusttyd. Indien Paulroos Gymnasium hier punte aanteken, is Garsfontein met die rug teen die muur. Ja, gaan hulle oor. Nee, centimeters kort. Kemp, moeilik om te stuit, maar hy word teruggedra. Skitterende verdediging, Garsfontein. Just forcing it there, Paulroos, so eager to get over the line. Just forced that last pass. Had Kemp. Paulroos ball, you have to just keep at it. Come around the corner and allow the backs to have a go as well. Decision time here for the Maroon Machine. Already have Leon Barnard with ball in hand and Travis Pfeiffer nowhere to be seen. Tekskoppie, Leon Barnard wat daar in die kontak in Boender. Bal is in die lug op hierdie stadion. Ja. Kom terug vir nog 'n strafskop. It's an interesting one that's but Leon Barnard close to the try line, got his knee on the floor. You have to release as a defender and you might as well just drop him over the try line. Van haar interessante toepassings van die reël. Barnard, voormalige vaskop voor hy, maar hy het meer as genoeg krag in daai duie. Aan die steelkant, Stoffels, eenvoudig. 1-2 aangees. En is Jordan Steenkamp die linkervleuel wat oorbars. Paulroos Gymnasium met beheer neem van sake net voor rusttyd. Yeah, and just too easy for Paulroos if you're a Garsfontein supporter. Big drive by Leon Barnard, 2 passes. Jordan Steenkamp, he's been a try scoring machine for Paulroos this season. Seems to get 2 over the whitewash in every game he plays. Pfeiffer wat Paulroos met 'n 10-punt voorsprong kan laat hier op die drempel van rusttyd. Het was 'n wankelrige begin. Herstelselmatig hulle voete gevind hier op hulle tuisveld. Rightly said, but unsteady start by Paulroos with this man. Don't want to put the blinkers on him and as accurate as he can be. Straight through the middle again from Travis Pfeiffer. Adds the extra to Paulroos. Take a 10-point lead just before half-time and not quite at the level where they'd want to be, Paulroos, but still leading by 10 and everything to play for. And just too easy. Big blindside, 1 pass. Jordan Steenkamp over for a 5-pointer. Keenan Stoffels. Altyd op die regte tyd, op die regte plek. Love watching him play. Dis die enigste Stoffels wat daar omgedop word deur Junaid Stewart. Ja, sorry. Kontaksituasies wat Paulroos Gymnasium nou begin domineer. Altyd 'n teken dat 'n span op die voorvoet is. Nel met die regtervoet jaag hy hom. Die Stellenbosch lig in. Erasmus wat agtertoe verloor.
En Pasensie met so 'n skop hier aan die hande van Keane en nou Erasmus. Skop na die binneveld en is Junaid Stewart wat agterna sit. En is hy wat in die hande kry. Pfeiffer maar die bal op die grond gespeel het. Space on the left there. Kan hulle die bal deur die hande kry na die linkerkant. Manne oor. Proppie van der Berg, hy ken net een pad en is vorentoe. Nou vra hulle weer, hulle voorspelers om die harde werk te doen. Maar 'n strafskop. And that is Travis Pfeiffer. That is just amazing. Travis Pfeiffer made the blunder just seconds ago. Makes up for it with a massive turnover on the try line. This is on the half-time whistle. How crucial could that be? Rustyd hier op Marcotter en is die Garsfontein afrigters wat nie sal weet wat hulle getref het nie. Voorgeloop met 11 punte teenoor 7. 2 verdoelde drieë deur Paul Roos Gimnasium en skielik die rustyd telling 21-11 in die tuisspan se guns. Fantastiese terugvegpoging hier voor hulle tuiskade in die NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Die verskil hier in die begin van die tweede helfte. Jan Nel wat van agter die oond om die lig in stuur. Derek Keane sy ewe knie. Dis 'n man wat onder 16 nog vir Paul Roos Gimnasium diens gedoen het, Derek Keane. As die old school Paul Roos Gimnasium trei. Trotse borg ook van Supersport Schools old school. Ondersteuner van die Rugby on 2-on-6 program. This has been a highly contested area of the game. JJ Fourie, Vian Basseinat making minutes of themselves at line-out time. Ruben Winter would understand line-out, having a father who's played the position in the game and also coached it for many a year. Voordeel van tuisspeel. Paul Roos Gimnasium ondersteuners. Tot dusver nog nie die beste van hulle gehoor nie. NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Dag 2. Vlam gevat hier laatmiddag. Rondebosch klop JP met 38 punte teenoor 12. Grey College ontsnap. En klop Noordheuwel met 24 punte teenoor 22. Nou die tuisspan Paul Roos Gimnasium voor met 21 punte teenoor 11. Môre rustig, spelers wat 'n blaaskansie kry. Golf day tomorrow split. Have to mention a win by Oakdale as well today over Nelspruit and Stellenberg with a convincing victory over Voortrekker from Bethlehem. Kaptein Kemp wat inneem by die lyn staan, Smit met 'n goeie lyn. Nel val aan die middelveld. Wat hulle nou die wind in hulle syde het. Paul Roos Gimnasium, Pfeiffer. Derek Keane wat onderskep. So vinnig verander 'n wedstryd. Hy sê tot ziens vir sy vorige maats. En baie dankie aan sy huidige Garsfontein spanmaats Derek Keane. Ja. Not enjoying that, are the Paul Roos players. Getting shown the finger. Looks like he's done himself a bit of injury, that Derek Keane. Read that like a Wilbur Smith novel. Spitty, long pass to the left. Slightly laboured. It wasn't Derek Keane with burst of pace to get himself. Hy word hier van die veld gedra. Derek Keane met ondersteuning van Juvra George. En hy glad nie gelukkig nie. 2 punte wat bygevoeg word en die punteverskil hier op Marcotter net 3. En die voormalige Paul Roos leerling Derek Keane wat onderskep. Let's look at this again, slightly laboured pass, and then Derek Keane read it perfectly.
Looks like he's in no trouble right here. Derek Keane gets over, did himself injury somewhere. He's been replaced now, Derek Keane, and a great start by Garsfontein in the second half. Justin Blom met bal in hand. Precies wat die Bere nodig gehad het. George. Een van haar enkelbreek aftrappen. Yuvraj George. Bezuidenhout. Bolslot van die Garci Bere. Pasensie vir die soveelste keer vanaand. Word sy skop afgestorm. En Zian Erasmus met die regtervoet. Bring hy groot verligting vir die Bere. Stoffels. Houd op, houd op. Kyk daar die aangee. Keenan Stoffels. Na Jordan Steenkamp. Jordan Steenkamp backing himself to break that tackle. We've mentioned his name before, try scoring machine. That's what I have to say, that I don't think you can call kicking the ball into the hands of Keenan Stoffels for verligting, because he can create havoc from here. Great pass out to Jordan Steenkamp. That's a phenomenal tackle by the captain, JP Pieterse. Wanneer die kwartgebied nou, Paul Roos Gymnasium. Hulle voorsprong gekrimp tot 3. Nel. Winter. Speel aan. Sê die skeieregter. Smit. Pfeiffer. Geleentheid in die regterkantstoek vir Paul Roos. Robbie van der Berg. Speelhouder gewoonte, 'n reuse wedstryd vir die Bere. 2024 reeds Kruimenweek gespeel vir die Bulle, Robbie van der Berg. Goeie verligtingskop deur die plaasvervanger skrimskakel Dian van Aswegen. Ja, hoor ons hulle. En ons net 3 punte verskil. That surely are the final years of Matrix, getting on the case of all the youngsters coming to support their team. Concerning signs here for Garsfontein as Proppie van der Berg has stayed down after that carry. Uncomfortable and being helped off the field. That could be a turning point in this game. Daar's 2 groot beserings. Met Mornay Koetser wat op die veld verskyn. Afgeneem, by die lyn staan. Blom. Hy dra die bal met kwade bedoelings, Justin Blom. Justin Blom staying down after that hit from Luke Kent. Man who was selected for the Western Province Academy team last year, had to withdraw due to injury. Hou daar sy gesig vas, Justin Blom. Op sy beurt was hy in aksie by daardie akademie week vir die Bulle. A lot of smiles up there today as we look at the Nooit Gedacht beer tent, as I call it. Joe van Zyl, man in picture. Physiotherapist at SAS, highly regarded, played hooker for Western Province in his day. Jy sê wie's nog bly, môre is die blaaskans. Die manne daar nie Nooit Gedacht tent op hierdie stadium. Kan môre 'n bietjie uitrus. Are you referring to the waiters, the bartenders, or the patrons? Die manne wat keelnat maak daar. Asa die Paul Roos Gymnasium old school trui. Nou lyk gespanne. 2018 van Aswegen. Groot gees vir die NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Paul Roos, old boys in picture there, Justin Swart being one of them. Pasensie, George, Erasmus, Junaid Stewart.
En is Junaid Stewart wat ook lyk of hy nou 'n besering al opgedoen het. Geluksgodin wat op hierdie stadium nie aan die kant van Garsfontein is nie. En 'n strafskop van Paulrose Gimnasium. Proppie van der Berg, Junaid Stewart, Derek Keane. Almal beseer in die laaste 5 minute. You get the feeling split. Paulrose dominating most part of this game. They're only leading by 3 points. Somewhere they'll have to just hold on to the pull long enough to get some reward. They're doing some really exciting stuff. Key for them here is hold on to the pull, keep testing defenses. Liam Barnard, hard-working hooker van Paulrose. Ja, hulle gebruik die steelkant. Fantasties, afwisseling. En as die man met die nommer 6 op die rugtellend van Wyk wat daar oorbars. En de Wet Maree, self 'n kantman van formaat, met 'n glimlach op die gezicht. It's not often that you see these training ground moves come off as sweetly as this one has. Silky stuff by the forwards. And so much has to go right for that to work. But line throw has to be timed to perfection. To the front, little offload. To the left they come. Dylan van Wyk had some work to do there, finish as well. But that would put a smile on any coach's face. Garsfontein helemaal onverhoeds daar betrap. Hulle het verwag na Kempie bal het gaan het, dat hulle rolmaalbeweging gaan van Stapel stuur. Dis van Wyk wat weggebaar sit. Travis Pfeiffer. Foutloos tot dusver van die skopkegel. En is 4 uit 4 vir Travis Pfeiffer. 4 verdoelde 3 aan die kant van Paulrose Gimnasium. En die voorsprong van 10 punte wat hulle teen rustyd gehad het, die is weer daar. Stoffels wat inneem van die afskop. Dink, bijna altyd die eerste verdediger. Proppies van der Berg ook terug op die veld. Nel, en daar die geleerde rechtervoet van hom. Dis weer 'n speler wat hand bygekry het en hierdie keer direk by die kantlyn uit. Nog nie buite gevaar hier nie, Paulrose Gimnasium. Yeah, and I just have to correct myself here. My overeducated colleague Marius Joubert just informed me I referred to Joe van Wyk as Joe van Sail. Apologies Joe. Slip of the tongue. Ja, gewoonlik is het He's a man synonymous with Stellenbosch and you can't get that wrong. I'd never be allowed back for a coffee. probleme. Goeie lijnstaansspel, Bezuidenhout. Van Aswegen. Twee slotte van Garsfontein, Fourie en Bezuidenhout wat baie hard werk. Pasensie met die rolskop. Pfeiffer. Goeie spel deur Travis Pfeiffer, maar dan word hy daar by die kantlyn uitgeboener. En die Garsie span wat net nie bes gee nie, Andri Strauss. A nifty stuff by Pasensie. Just puts the ball in behind the pack of forwards. Keeps him on the front foot and probably from the back will enjoy that. Rolmaalbeweging aan die kant van Garsfontein. Kwagga van 'n Pfeiffer. Vierda Park Laerskool voordeel. Dis 'n strafskop voordeel aan Garsfontein.
van Aswegen. Loer so na die steelkant. Nou Proppie van der Berg. Net kort. En dan zullen we onder die palen. Luan van der Berg verskaf die vonk vir Garsfontein. En hy die weersoeking verhou om nog 'n keer te rol, Andries Strauss. Proppie van der Berg, I expected him to go all the way there, the big tight head forward. Ball out the back, not an easy man to stop here. Good tackle by Tiamba Son. Pick and go, just too good for Paul Ruiz. And the man in question also receiving some medical attention on the halfway line. Bad omen to score a try here for Garsfontein. Ek dink is krampe, Andries. Hier's 'n paar skerp skutters hier in die toeskouers. Maar die punteverskil nou weer net 3 op Mark Kotter. Joshua Gous wat die vir 5 skop oorgeflits het. Great ball out the back here. Luan van der Berg runs like a midfielder. And then the pick and go. It's made to work hard there, the captain, JP Peterson. Diep afgeskop. Dat is Tiaan van Aswegen. Met 'n goeie lijnskop. Ja, als ze die groot in Dunas. Nou die toernooi dop. Baie van die borge en die organiseerders. Wat die gerief geniet. Wat die klubhuis hier by Mark Kotter stadion bring. 5 man lyn staan. 5+1. Kemp, tot dusver 'n rots in die lyn staan vir Paul Roos Gimnasium. Strafskop Garsfontein. Paul Roos se voorspelers nie vinnig genoeg by. It's a big play and a phenomenal turnover by the young man. Mornay cuts it on the park, making his presence felt. It's like this Garsfontein team are not going anywhere. We've got a point to prove here against the Paul Roos team, of who there are really high expectations. Ja, verlede jaar, soos jy gesê het, vir die eerste keer in 33 jaar onoorwonne gewees. As die 3 wat gelei het tot hierdie 3 punte voorsprong. Kaptein JP Petersen wat daar oorgebars het. Afgeneem deur Paul Roos Gimnasium. By die lyn staan Koetser. Met 'n goeie laagvat. Ja. Vryskop. Hy lyk effens meer bekommerd as die vorige keer wat ons hom aan sy old school trui gesien het. Luan van der Berg, ouder gewoonte. Plaas hy Garsfontein op die voorvoet. Aan die steelkant nou, Pasensi. Probeer om 'n bres daar te slaan aan die buitekant van die verdediging. Paul Roos, wat genoeg druk uitoefen op Garsfontein om die bal om te keer. Hulle speel steeds diep hier in hulle eie gebied. Koetser, hy het 'n reuse impak sedert hy op die veld verskyn het. Word aangeslaan. So byna die wip van die bal in die guns van die tuisspan. It's a well-weighted kick that by Jan Nel. Jordan Steenkamp putting some pressure on the ball receiver. You'd like to see him get in the air and contest for it. A bit more skill that's very tough to come by. It's something that you have to work extremely hard at to master. We've seen the Springboks do that, use those box kicks almost as an attacking weapon. Dan die beeld die manne van Afrikaanse Hoërseunskool. Hulle het 'n goeie oorwinning op die eerste dag van die toernooi gehad teen ATS Drosdey. And a big one coming up from them on Monday. Afrikaanse Hoërseunskool taking on Battle Boys Eye, Hoër Jongenskool Paul. Boys Eye, as they affectionately known, it's going to be a humdinger of a match. Big scrum from Garsfontein. Maar hierdie pak voorspelers van die Garsie Bere
baie goed in hulle eerste fases. Well coached, but they always are, this Garsfontein team. Possess a lot of talent and proper beef up there as well. Fed on steak and pap. Potatoes. And the Oh, daar's die youngsters, groot game. Daar's die groot wedstryd, Andries. the most important one of the day. Played right there behind the advertising boards. Absoluut geen idee van die telling op die veld nie. And also they don't care. Strafskop Garsies. Hulle kry koning in die eerste fases vanaand hier teen Paul Roos Gimnasium. Die steek en mieliepap wat werk op hierdie stadium. Was 'n snaakse stilte hier rondom Marcotter op hierdie stadium. It's a nervous silence there, Spud. You'd expect this team, Paul Roos, and a lot of pressure at scrum time right there. More than they could set on the loose head. Together with Proppie van der Berg, Justin Blom, putting some pressure on Paul Roos. And as we say, that a replacement's been made in the tight head. Gooi te ver vir Garsfontein. Ja, dat is 'n hoë duikslag. Strafskop voordeel vir Paul Roos. Ja, is nie genoegsame voordeel nie. Man is aan die nekbeet gekry. Geleentheid vir Travis Pfeiffer, sy regtervoet om die praatwerk te doen. Hy is baie indrukwekkend hierdie Travis Pfeiffer. As loskakel beheer sake goed. Just such a calm player, confident as well, and knows exactly what he's doing. No malice intended there. Gets the arm around the neck and you're just grabbing at anything you can get a hold of in that instance. Unfortunately, that was the under part of the chin of Yan Yan now. But this has put Paul Roos in a phenomenal position once again. Strong pack of forwards and exciting backs. John Klein, we've not seen much of him in the second half. Dylan van Wyk het ingeneem by die lyn staan. En is Garsfontein wat met wal gooi. Die Paul Roos rolmaal beweging met momentum. Proppie van der Berg. Wat hard werk. Waar is die bal? Dis die groot vraag. En hy was afgeneem vir 'n oomblik deur Garsfontein. Maar toe is hy geïsoleer. Hy staan die strafskop af. Comes at the right time here for Paul Roos. 15 minutes out and an opportunity here to stretch your lead slightly. En dis 'n interessante besluit hier, Andries, want die verdediging van Garsfontein en na die rolmaal beweging het hierdie besluit gebring. Want hulle kon gekies het om hom in die hoek uit te skop en weer te probeer met daardie rolmaal beweging. Hulle gaan probeer om die voorsprong te vergroot na 6 punte. En die manier hoe Travis Pfeiffer vanaand die bal tref. Just about to say that, but you've got a kicker like Travis Pfeiffer in your side, you have to make use of it. Extremely accurate, and I don't want to put the blinkers on him yet. Tweede keer wat jy dit sê vanaand, Andries trouwens. I was just singing him praises all night. Somewhere he has to make a mistake. He just hasn't done that yet. Another good strike by Travis Pfeiffer. Uprights are split in half again. And a 6-point lead here for Paul Roos. And they take it away from Garsies, and they have to score a try and convert it to get ahead. You mentioned that correctly, Spitty. Felt a bit of pressure. Illegally stopped in that instance. But no means do Paul Roos have the upper hand at the driving ball. Strafskop, Garsfontein van die afskop en hier gaan kajuitraad gehou word deur die skeieregter en sy assistent. Just to confirm whether there was any
any foul play involved there in terms of playing the play in the air, and I don't think it was the case. Junaid Pasensi, he's going to look up for the touch here. Het helpt in hierdie geval om 'n linksvoetige skopper te wees. Dis Pasensi wat die nodige doen. Look at this again. It's Winter that goes up for it. Junaid Stewart. Again, it's my favourite player, Keenan Stoffels, getting away with one there, Spitty. Ja. Kon net sowel 'n swaarder straf gewees het vir Keenan Stoffels. Nou is er die rolmaalbeweging van Garsfontein met 'n bietjie momentum. Er word gestop vir die eerste keer so 2 meter kort van die doellyn. Nuwe strafskop voordeel. Halve meter van die doellyn. En die pak voorspelers wat nog heel land gedei. Nou was 'n speler van Garsfontein wat gelyk het of hy oor die lyn is daar. Dis weer die skeieregter en sy assistent wat gaan gesels. It's a free play for Garsfontein there. They've got the penalty advantage. You always want to see them go through the phases and try and make use of that. Referee comes back for the initial penalty. No clear evidence of a try having been scored. Tiaan van Asweging in beeld. Hy het Derek Kuhn vervang. Van der Berg. Baie sterk op sy voete. So halve meter kort. En nog 'n strafskop. Strafskoppe wat opstapel hier teen die tuisspan. Is nou reeds 3 in hulle eie kwartgebied. Luan van der Berg has stayed down after that carry. And the referee's going to start thinking about dishing out cards here. Having a chat to Captain Gert Kempt, and the message would be, listen, look after your discipline in this part of the field. It's been the third one in a short space of time, and I'm going to be forced to go into the pocket yet. Although I see that the referees these days keep the cards in their socks. Ja, ek wou sê, ek wonder of die skeieregter dalk syne verloor het. 3 strafskoppe in die kwartgebied oor Keenan Stoffels. So byna het hy een gekry daar van die afskop af. 6 punte die verskil. Minder as 10 minute wat oorbly. Groot oomblik. Proppie van der Berg en die keer is hy oor. Loan van der Berg word beloon. Proppies. He's just been great today as Luan van der Berg. He really has put his body on the line. A boy who first attended Grey College, not looking happy at the moment, but you can understand why. He's been through a load of work, and another training ground move that comes to fruition. And this time it's Garsfontein that picks the fruits from that. 1 punt die verskil met 'n doelskop wat wag. And it's the teams from the south that have dominated today's results. We talked about it earlier. Stellenberg coming away with a victory, Oakdale with a victory. Grey College, the lone team from, I suppose they competed for the South today, playing against Noordheuwel. Ja, hulle speel vir beide kante. Grey College. It's tough if you smack bang in the middle of South Africa to pick a side between North and South. They've been awarded the South this year. Joshua Gous, belangrike doelskop. En hy maak geen fout nie. Garsfontein voor met 32-31. En 2 van Suid-Afrika se voorste skolespanne, Paulroos Gimnasium en Grey College wat klippe kou hier vanaand. En Proppie van der Berg wat daar oorgebars het. Pasensi. Juju. Onder sy spanmaat, Junaid Pasensi. En hulle wil hier uit hulle eie gebied kom nou. Garsfontein. Tiaan van Asweging. Jaag vir hom. Die Stellenbosch hemele in. En 'n Stoffels wat vorentoe verloor. Nog byna geen voet vanaand verkeerd gesit nie Keenan Stoffels. Maar nou is hierdie Markotter stadion senuweeagtig. You can feel the tension in the air, but we're playing in Stellenbosch. The home ground of the Maroon Machine is Keenan Stoffels. You mentioned it. He's been
very solid today, has had a good game. They found themselves trailing by 1 point. 6 minutes left in this game. As you look at Corne Hayes, has not had this feeling for quite some time. Geen skool in Suid-Afrika het meer springbokke opgelewer as Paul Roos Gimnasium nie. Dateer so ver terug as die man wat vir 30 jaar rektor was in die Springbokke in 1906 op toer gelei het. Paul Roos. Vanaand hier op die Markotter word hulle getoets deur 'n begeesterde Garsfontein span. And the NMI Toyota Noordside never disappoints, but we get these fixtures year in, year out, and they go to the wire. Groot skram deur Paul Roos. Van Aswegen. Hy sal vol moet uithaal agter die oond, anders gaan hulle 'n strafskop afstaan. Scrams at schoolboy level, only allowed to be pushed back 1.5 meters, and sanity prevails. I'll just keep it straight and go back and make sure they secure possession here. Andries moet so 5 minute wat oorbly met ons begin gesels oor 'n speler van die wedstryd, en nou gewoonlik vat ons so 3-4 minute om oor te gesels, maar vanaand sal nie veel om oor te gesels nie. Vaskop vooruit van Garsfontein, Proppie van der Berg uitgetroon in hierdie kragmeting, haal uit Tiaan van Aswegen, haal uit. Strafskop Paul Roos Gimnasium. You might have to just change your decision there, Sput, and award it to someone else if Paul Roos win this game. But regardless of the result, I think Luan van der Berg has just been phenomenal. Carried ball, scrummed well, and this is a big call for the young captain Gert Kemp. He opts for touch, no, changes the decision, and he's going to trust the sharpshooter in Travis Pfeiffer to have a crack. He's not missed one today, but he's kicked phenomenally well, and this surely the toughest one of the evening, combined with the most pressure on it. Rice smile for a young man, grade 11 student from Gqeberha in the Eastern Cape. Andries, anders as in die kragmeting voor die reën sal daar nog tyd oor wees na hierdie skop. Dit was Noordheuwel teen Grey College wat 'n geleentheid gehad het in die laaste sekondes. And you can see from the smoke in the background there's not a breath of wind coming over the Makota at this stage, and he would have kicked many of these in training. Travis Pfeiffer, geleentheid om Paul Roos te laat voorloop. So 3 minute se speeltyd oor na die skop, hy tref goed. Hy het die afstand, hy maak geen fout nie. Travis Pfeiffer, kyk net wat beteken dit vir hom. 2 punte die verskil op Markotter. NMI Noordside toernooi op sy heel beste. And this is it, the moment that has changed the game for Paul Roos. Proppie van der Berg off the field, and the emotion shown by Travis Pfeiffer, you hardly ever see that from the young man. Just indicates to you how much this means to him. Turnover here for Garsfontein. Van Aswegen wat uithaal. Nou is het Garsfontein binne die Paul Roos Gimnasium kwartgebied. Strafskop, bal op die grond gespeel. And all of a sudden, it's been 2 minutes to go, this game comes alive, and all emotions are out there. We've talked about this man, Travis Pfeiffer. Hardly ever shows you what he's feeling inside, but that kick meant a lot to him. 100% kicking record out here tonight. And that's another phenomenal kick by Travis Pfeiffer. Schoolboys ready to celebrate, making themselves available to storm the field once this final whistle goes. It's not over yet. We still have 130 seconds left in this game. Gert Kemp goes up for it. Line out secured here for Paul Roos. And they just have to hold on to this. Jan Nel puts it on the right foot. Jordan Steenkamp giving chase. He's going to win the race. Jordan Steenkamp, will he finish it? Unfortunately for the young man, he's been a try-scoring machine for Paul Roos, as Jordan Steenkamp could not hold on to that. And that would have been a fitting ending for this game. Again, Jan Nel
well-weighted kick. Jordan Steenkamp ankle tapped right before he got to it. Would have slid over for all money had he controlled that. Line out here for Scrum, only 5 meters out. Ja, en gaan het weer tyd wees vir die Jolla Bolla hier op Marcotter Stadion. 34-32, 2 punte die verskil in die kragmeting voor hierheen. But you've mentioned Luan van der Berg as man of the match. Are you going to change your decision now? Give it to Travis Pfeiffer, or is it Luan van der Berg? Andries, as nog 'n minuut se speeltyd oor. Vir my die impak van Luan van der Berg vir die kragmeting was enorm. Travis Pfeiffer foutloos van die skopkegel. Jubra George het nog baie min hardloopkans gekry hier vanaand. Garsfontein keeping ball in hand. They've got the full length of the field to go, yeah. Groot duikslag, Garsfontein vastgepen hier in hulle eie kwartgebied. Skeieregter wat sê, strafskop van Paul Roos Gimnasium. En as die kaptein Bleskemp wat laaste opstaan. I think Bleskemp would have loved to make that turnover, but it's his son Gert who did it. At an opportune time here. And Travis Pfeiffer nudged it into touch, and that is a hard-fought win here for Paul Roos. 2 points the difference between Paul Roos and Garsfontein. 2 points the difference between Grey College and Noordheuvel in the previous game. Old boys, scholars alike will storm the field. A hard-fought win here for Paul Roos. Paul Roos Gimnasium, 2 punte die verskil. Andries Strauss en die speler van die wedstryd. Die NMI Toyota speler van die wedstryd, Luan van der Berg. Of Proppies, soos hy onder sy spanmaats bekend staan. En die stadio speler van die dag. Geen verrassings hier nie, Lamlam Gedesi. Heel agter van Grey College. 3 kuns in die voorafgaande kragmeting. En hy het sy span gehelp tot 24 punte teenoor 22 oorwinning. In hulle kragmeting teen Noordheuvel. Garsfontein, ons het gehoor, hulle het 'n bulspan in 2025 en hulle het vanaand nie teleurgestel nie. Verlede jaar se voorste skolespan in Suid-Afrika, Paul Roos Gimnasium, wat tot op die einde beproef is deur 'n begeesterde Garsfontein span. 'n Fantastiese tweede dag van die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi wat tot 'n einde kom. Oorwinnings onder andere vir Oakdale, Stellenberg, Rondebosch, Grey College en vanaand in die hoofwedstryd Paul Roos Gimnasium wat oorleef. En danksy die skopvoet van Travis Pfeiffer hierdie kragmeting wen met 34 punte teenoor 32. The NMI Toyota Noord-Suid tournament, day 2, comes to a fantastic end and culminated in what has been such an exciting finish.